Kejingdon ki yeng kum ha ki Jaka Slum ha going kau compound hadin ke Anjali Cinema Hall kala penlong ya ki kali pelip ding ban syam jing ban tam ya keding ke balan nangpur na kawai ke yeng syakawai pat. Kejing peluk ding besyarkai kala jaha kata ke Jaka kumbah kapor sau beje pat bon teli ki kali pelip ding kala her syakata ke Jaka ban tam ya keding. Kedau ke belah penlong ya keding ban kelang 4 lak ban tip haduk mentahan rei lalak ban saki pat ba keding kala nangpur stat ha ke bakala bamdo ya ki babon teli ki yeng. Nakaliang ki pulet pelip ding ke Fire and Emergency Services kidang yale ban tem ya keding wat hapadeng ke jing sosat ke Jaka ban rung. Ubak Sanbor Sulai MLA ke South Shillong ubreru Menteri Sarkar Jalal lem ki Majestor barki officer pulet ru ila 1 poi syakate ke Jaka. Let us get the water. For that, later on, otherwise we are up. Otherwise, where would they be? But now let them stay together. Babu! Oh, Babu! Habatin, pej bahagi ki Sharp Plus F. Ka Plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Sharp Plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka Sharp Plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.